Эх, gülüm, gülüm, gördüm sağa sındım, suyup kaldım mı deyip özümü kavatırmın. Eh, gülüm, gülüm, gördüm sağa sındım, suyup kaldım mı deyip özümü kavatırmın. İzledim aylı geçlerden, tava algan çok mu leşlerden, yaktırıp kalgan çürüktü arzusu buldum. Думаешь, дорогого, ты не сосать позор. Sende bir жылулuk бар, özünü tartıp durgan. Sen mağa kımbat cansın başkalardan. Can düynüm kıynalganda, darım sen ayıktırgan. Biri sen yıldızlardan canıp durgan. Egiz жүрөкпүз bir жаралган, бул сүйүм мухит сага арналган. Муз жүрөк сени сүйүп суга айланда тамчылаган. Көздөрүң күйүп жаркыраган, жашоомо бакыт тартуулаган. Asılım arığı
сағынам. Сағынам bir өзіңді, жайнаған көздеріңді, жалғызым балдай шерін сөздеріңді. Қиялға батып кетем, көргенде күлгеніңді. Ömrüne uzak bazın ırskılar, belant bazın karmaşkan kollar, hiç vakit yüzül bazın balalı çakalı kollar, österine balgula koşkanlar bilen koşalar. Ne demek gelir? Şurada daim da toylar olsun, jakşılıklar olsun, şu gelgen kutlu ayandı olsun, gelinden Akçol toyu olsun, karmaşkan kolları hiç kaçan üzülbesin, kavul mene meyil kanga ızat kılıp çay bereye turgan gelinlerden olsun. Amin. Mayli ballarım, aman esen bana oynayıp gülüp köptün katarında. Ata boğanın azal kolbop, kızı buğan nazar salır. Dayım jotkanda jolun arı olsun. Aman bolgula, tüns bolgula. Gele turan gelinin baktılı, talaylı, peşinesi açık geldi. Oğlum men şeki jaş baktılı olsun, koşkun meni koşularızı. Talalı çakalı olup, önü özü kurulu şarı bolup jürebesin. Bu şeyden gelgenlerge rahmat, bardılar baktılı bolguğa, yüzüne tınç boldular. Jaş baktılı olsun.
Akaycı Mırza, rahmat sana. Para chiquitler bir de böyle başına.
Hurmatga batletga atlayın. Bolğanzaganda taşlayır. Elifsinge dost balаны görөбүz кана кошасың. Hayda. Biz 500 сом менен киргизе албайбыз. Biz qanday qizg'ishni beryapmiz sizlarga? Ayday кызыбызды берип атабыз. Bu yerda antib demay olmaydi. Qo'yish qayda borgan? Sizlar omonatga tushmay qoldi. Oyoqchilar jama turang. Gilemge oturuyor. Bu düğünde bunlar kalın taşak otur çıkanlar. Düğünde Cenge siz de şu tüyü boğunuz. Siz toy koşa olamaya başınız gerekti. Kuşu başınız gerekti. Koşuşmayı gelecek. Şort bonu adam. Şort bonu adam. Isır ısır. Tamaşa. Tamaşa. Ömrümüz olup olmaz. Şort bonu olur hem ben. Hazret bolu işte çıkarıp boldu. Çocuk qarapsan. Görçü. Жақсы. Hemen oturalım. Деген bir şey. Деген баталга. Tamam. Koşada. Sine geldi. Çok bana sonra. Bunlar çok size kesmekte. Ne bakayım ya? Sen çıkaran. Yok ama sen değil abi. Ya başta tutmayın daha ki. Ekeceğiz baktım bozuna. Karmaşkan kolu üzülgözün. Dünyada barbık yaşlıklarda kalayımız. Bala çakalı, balalı çakalı bozun. Aldıların balasın, attasın, mal bassın. Adimezin sivlagan, urmattagan. Biliyor bala gelinlerden bozuna. Oy. Kağanda da baktım oğlum. Tamaşalar çiliniz geliyor mu şimdi? Güyket. Yok bu emek yapamay. Stilli. Apçısıyla biz 800 alpay. Benim şahı yol doktor koy. Çıklar ya. Gelsinler, çarşıya finalbay geldiler bir. Şöyle oturma. Buna onu yardım verim ne kaldı? Ya söyleydiler. Tuş buladı ya. Lekin olmayaydı. Asker. Git. Ya salamu aleykum. Çek. Yeni bize tek konu. Koy onu ondan. Onu aynen ses. Ya koy onu. Evet. Ama otur. Yok al. Şey koyuyor. Cengol dedi bakkalda bekelesi vermez. Bak sok koyaydı. Boş işte ben böyle. Koş. Biliyor nasıl açtı? Yok. Arzumun altı dözüm. Yeki bir kadın. Bakın taraflar böyle. Üstünde bir statüler şeyi geçmiş. Bu da statüler şunu çalık ya. Özün üstünde satılır. Kim sana da? Erge yaram. Erge yaram. 2 yaş bak. Benim doyup olsun, ömürcan uzun olsun. Şu tapkan ballarını, ısık çaylarını içip, Aydana kızımızda bargan jerinden maqtap, ağarıp kögөр özümen özü olup jüre bersin. Kudalardağı ынтымактуу, жакшы, şirin kudalardan boluşsun. Karmaşkan kol törüp bitirsin. Sana da rahmat. Bardığlarga torgun jetkizsin.
Бүгін біздің Қырғызстанымызға дағы бір үй-бүлө қосылып отырар. Бақтылы болсын, 2 жаш бала чақалы болсын, ардайым денсаулықтары бекем болсын, ата-енесіне қайырымды, ең мықты үй-бүлөлөр толықтаған Қырғыздың ең алдыңғы жаштарынан болып жүрө берсин. Менің атым Гүлшан, жеңез олым қыздың. Өзім Қызылжардың қызымын, бияққа келімін, мектепте орыс тілі және адабият мұғалімі. Қайда жем болып ұшырдан пайдаланып, полный таныстырып бар. Ошанчы сіздер Катюша деген өрді жаңғырып қойды. Автор бізде. Koyla çekelim. Hakem çok düşük bir şapkaları giyeceğim.
Yaşların bakımda tinççilik olsun, iki yaş baktılık olsun. Orduna temiz dağın, ünlandığın sattı. Yerin ocaksına tutalardan. Geçsin. Demeye mi ne? Kız
Bazı örgü o şeke var, eşin alnı var, ona sudalaşalım. Buradayım degen kız var mı? Biriyle fotoğraf mı da? Biriyle fotoğraf mı? Çok başka. Ayaktan almayı da nesilmişiz oldu. Gelin çok. Siz koşarlık içinde. Biz İşte masaya Uşunca dostu turup şu hala koştular daha koştular. Balaga iki tane ben diyeceğim. Oh!
Şirele bir kopar koşuğa vermeysinler. Ben no cengene 5 milyondan alıp düşünsünüz. Ona da 1000'den bergiledi. Daha bir de Munistan beni kalacak olur. Hem akşam öyle. Uruşmayla. Bir de eşik oldu. Eşik koşmalı adamda. Bir eşik açıldı bu. Bir eşik açıldı. Açıldı da eşeğe bu. Bu 2000 lira. Eğene mo cenge düşünüp Cenge öldü. Bunlarga razı kılıp özüňe razı kılıp. Razı 3 gelin düşü 4 de var. Bir gelin 4 gelin razı kılıp ben almay bermeyim. Alın sizinle. Ne gen cenge? Öldüremezsin. Tamam ko. 4 gelin razı kılıp. Razı kılıp cenge. Eki sonunda. Biraz. Dostbalar çıkardı da. Hoş gerek. Ekim üstüne koştu. Bir kot ne gel mo? Yakta da bir kot var ekan da. Kaduşka. Gelingizler görüyor dostlar. Yaxşınızda olsun olsun. Bir ekliyoruz sana gelingizler. Hakikatimizde. Bravo. Gelingizler görüyor dostlar. Yaxşımızga hoşlap tursun. Biylep geliyoruz sana gelingizler. Hakikatimizde. Rahmat. Şaşa
Koşuluşup yaş bugüncük boldur. Kubanışıp el jutqa top boluptur. Toyga gelgen göjoluşlar bugün toy başlaylı. Bolsunca şamdırak ortada boytaşlar. Gelinizler anda toyumuz kalarına şok toyumuz kalar canısın gettik anda. Kaşlarını kanadım canım, saçların uzun yamanım. Kaşlarını kanadım canım, saçların uzun yamanım. Emine emine canım, süganım sensin yamanım. Emine emine canım emine, süganım sensin yamanım. Baram sana canım eminem, dostum anasın amaninem. Duygum baram sana canım eminem, dostum anasın amaninem. Emine emine canım eminem, süganım sensin amaninem. Emine emine aman emine, süganım sensin canım emine. Kaşlarından aylanayım, uzun çeşlarından baylanayım. Kara kaşlarından aylanayım, uzun çeşlarından baylanayım. Emine emine canım eminem, süganım sensin aman eminem. Emine emine canım eminem, süganım sensin canım eminem. Canım eminem, saçların uzun yaman eminem. Kaşlarını kanadım canım eminem.
Stol ылдый-жылдыр өрөйүн. Жакшы болот эле. Бас өйдө болосун. Жаш бактылуу болсун, а? Кармашкан болуп үзүлбөсүн. Жакшы. Дайым ушул тойлордо жүрөйүн жолу. Кудай кааласа эмки жылы 5 тойдо келели, а? Кудай кааласа. Болду. Олгон тура. Бул жашоодо эмнеге тисе жаманыңарды жакшырып, жакшыны да ашырып жашасаң. Күндү барып алды. Сразу ошо кана таштайт. Сразу полный вместе шакет алып. Кетсин, сөйкө салышат. Сөйкө салып дейби? Бактылуу болсун, сүйлөп. Эмки жылы ушумалда 5 тойго келели. Акы жылдары келели. Hadi canım usta kazanalım. 5-ci, 6-cı boldu. Ya harekatlan. Boldu, kız özüz göttü de. Бактылуу болгула, көп жашагыла, ималы рызкылуу болгула. Кудай колдосун, бакыт, ден соолук дайыма ээрчип жүрсүн, а кызым. Барган жериңде агарып көгөрүп дегенде, бакталайлы кел. Карада жүрсүн. Кудала. Сайдан чоşuma. Ağır. Saydan çok. Kasım. Bayla koyabilir. Ayak yapacağım. Bayla koyabilir. Кудачылыгыңар 1000 жылдык болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Жаштардагы өнү өзүп, силердей болуп, кыз берген, бала үйлөгөн чоң-чоң жаштардан болсун. Үй-бүлөлөрдөн. Bir çıkarma atkarı bilen Kudaların hurmatına hoş geldiniz. Gün batıp kayrat kan atsa, mezgiller alga şaşırsa, ayrılmay ketken yaşlı biraz kayrılsa, ardına biraz kayrılsa. Aymatam olup kayneme, yaş gezegeni kaydeme. Şaçını duvar bastı, sekele gelen geçene. Bozdulan ömrüm geçene. Dur çemez beyler köyüne. Hayatım olup kayneme. Kızlardan görüp ne vere. Şaçındır bak bastı, sekele gelen geçene. Bozulan elin geçene. Kılçayı attın istese, çırtınla da bir istese. Hayırlı bekleyen yaşlıdır, armam çok ele biri gelirse. Armam çok ele biri gelirse. Kaymakta olup kaynene, allardan görüp bir vere. Şaştığın kaydıp gelgisi, şetelep düşsün ne, düşsün ne vere. Şaştığın kaydıp gelgisi, şetelep düşsün ne vere. Ötür valçın, şetele valçın ne vere. Elçiklik cürçü çevere. Atıyoruz kudağı bir süre bir dayımda hem bir süre bana bir de var. Ne tanıyor? Olsun. Karmaşkan kolu köylüktü olsun. Екі düğüne bактылуу болсун, а. Şu жерде отурган баардык кудагыйларга тынччылык, ден соолук, баардыгыбызды тойлорго жеткизсин.
Nevire çevirilerdi kolundan jetele boşuların sıyırmadın görüp çürüyerek. Nasıl oyundu baykamazak kavundun mu? Sen gülün gezde kaptırın ay kumatla gülme koydun mu? Sen gülün gezde kaptırın ay kumatla gülme koydun mu? Sana mı? 2 yaş baktığımız olsun. Şu an yine hayrımlı yaşlardan olsun. Baktığımız olsun. Geleceği kim olsun. Baskancı ol, Baysal'da ol. Akçoğlu gelinlerden, Cakşı gelinlerden olsun ha. Toylar bol olsun, toylarda çoğuşup sürelim. Bir uyanlar tat seninle. Calgara olmasam da canımdan gözümden kıyımdan karay verim, karay verim, karay verim, gözümden kıyımdan karay verim. Otursam oygulatıp mevlat telefon şıngıresip tüdemlese aşığıp seni günde bana koysun ey aklına yaladaşkan bana vergin başka eken ölen eken aklına yaladaşkan bana vergin. Айзат, Айдана, бактылуу болгула. Мен дагы атайын ушул тойго насиптеш экен, буйруган экен тузуп келип отуруп. Бүгүнкү айтылган баардык каалоолор силерге кабыл болсун. Бүгүндөн баштап мен мынакей айылан айын алтын бала алып кетти. Ойлокчулук менен коштоштуңар. Турмуш сапарыңыз байсалдуу болсун. Билгендер чогурдап келе, айылан айын алтын бала 2 жаштын бар. Ayla
Kutkansı çeçin anda. Kutkanı giyip koyalım. Can kutkanı giyip getir. Karındaşın aytmaz da bilbeysin ha. Gel güzellikler bir kuş diyor da ne öyle de kuş diyor gibi. Yakşı da gene. Biz yaptı ola kalkıyor. Biz yaptım olsun. Böyle çok yakatayı gösterip Beline bel boğdu baylap koy. Mekan tatlı. Kaynak sıcak bay kutkarını çap giysin kutkarını. Kaynak tatlı kaynak. Dur o oturun ya. Gel bay kolu var. Gel atın gel koyarız da direkt ki. Gösterbilek. Gösterbilek böyle tulanlar. Öt desem tuman tatlı olayım desem. Tatlı. Beni karab. Kutkan giyiz kutkan. Hadi giyiz menet koy. Kutkan giyiz kutkan. Böyle kutkan. Abba giyiz. Hemen olacağım. Kim? Nurlu'na gelmesin niye? Test tedaviye git bak. Yaktan hasta. Artık rastlarısın. Yaktan rastlarısın. Hadi o çirpne takalım. Dede bir jakama takalım. Vaydır mı? Ne olur ömür bekle. Ömür bakayım gitti. Hani dış kaçık gitti. Ömür bekle. Kanına bir yapılma. Olmaz yine de.
Hadi kulağa. Yemeğini bak aşağı. O men katta so'ragan men shu 2 yosh fatim bo'ldi. Qarabashgan qo'ldan hech qachon uzilmasin. Hurmatli bo'lib Qavul chaqal bo'lib endi dushmonda beshikda qolar. Amin. Amin. Bayağı çok alaydı. Cengiz siz burada takip edip kopya sizi. Çık деген yerden koymayı bilmiyorum. Otur деген yerden koymayı bilmiyorum. Çok iyi o kabar. Abla yakacak. Yine olsun ama oturalım. Hemen ufayla koy. Ben sizin taştan. Hep beraber makarnalarını koy. Sağının mı oluyor? Yaptan al koy böyle. Onlar giysin akşam. Kafadan dalaydı. Vay dinge. Ya bir de kalmak var. Kız karmartman balığınızı çok güzelsin. Amin. Allah'ın adı balavazsın. Amin. Ат-енеңерді сыйлаған, урматтаған жаштардан болғыла. Шерде келген балдарға да бардыңарға бақ қалаймын. Бақыт ең жаман отырған ушундай эме күндөр болсын. Бізден өткен болса кечирип койгула. Бізден разы болгула. Эми мындан кийин көрүшкөн жерде учурашып жүрөбүз. Amin. Бактылуу болгула. Cengiz Serdan Cengiz жана катырагы барабыз. Ana kudalarıyla gelin de birlikte olsun. Gözüm sonda sözüm aşık olan gözüm kılığımın olsada tuzum Sen desin karamay Kezim soğuk giramay Benim başka sevgilim var mı? Sen desin karamay Kezim soğuk giramay Benim başka sevgilim var mı? Sana görmeye şanlamın armanım Bir kız gördüm adime Bitken sonu şanıydı Mahkabaka aliga adime Orandalar armanım Bu son elin şanı canım Sana görmeye şanlamın armanım Kıyılan kızlar Kulağına şaştı Yüzüne kaştı Bunlarıyla kastı Kıyılan kızlar Kulağına şaştı Yüzüne kaştı Bunlarıyla kastı
жарым, тоғыз жарым азан жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым азан жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. 6 жарым болып кетті сағатым, күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. 6 жарым болып кетті сағатым, күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым азан жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым азан жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Жағдайымды білесің, тағы күліп жүресің. Кездесуге шақырсам, ағаң кетіп келесің. Маза бермес жаныма, махаббатым тағы да. Ағаңға шо шақырар, жақындасам жаныма. Ағаларың білсін, әлімбай, неткен хата ойпырмай. 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 Келгілер құдалар. Қалаға келіңіздер. Ол жаққа өтпейсіңдер, келгілер. Bir taraf болып тұрғылар, құда келер. Келіңіздер. Мына көріп тұрғаныңыздар бәйлі, бар өзінің башы өзінің мұнаушыл. Бүгін Азизбектен құтты үйіне қосып тұрған себепкері мұнаушыл 2 жас болады. Қанаттан мұнаушыл тұрмыс сапарға ұзат еткен қызымызды бүгін құтты үйден құрт шығарбастан бұл жерге келіп отырған ақсақалдардан қошандайлы баяғы ата-ене разы, Алла разы қот емес пе? Мұнаушыл тұрмыс сапарға бара жатқан қызымыздың ата-енесінен разышылықты алуын отыра көріп тұрабыз. Анықта мен сөзді азыр ақсақалдаштырып, мұнаушыл қыздың ата жұрт тарауына берейін мен сөзді. Мұнаушыл тұрмыс сапарға ұзат еткен қызымыздың шоматасынан баштайтық жайбыза, келіңіздер. Рахмат. Шунчалық келіп, қызмат қылып, шунчалық опыр-топыр болып жүргеніңізге рахмат. Еш жаманды көрмейді. Дайыма гүліп жәніп жүріңіз. Өміріңер ұзын болсын, балалы чақал болып қалмасқан қолыңар еш қашан үзілбесін. Амин. Кетпесті өлекке мейл беріп, өтіріңіздерге ішіп біре бердім. Рахмат үшін жалып келгеніңерге. Амин. Айтқаныңыз келдің. Қош қалдың өрем. Gelіңіздер. Кіммен баштайыз дағы сөзді? Gelіңіз. Айды құдалар күш келіпсіңер. Söyle gel, önce baktı olsun, ömürler olur olsun. Kalmaktan kolları üzülüyordu, halal çakal oldu. Bırak kaladı gerekir cumalda, 5 söylerdi bulaydı. Vardı ıskacıya soğuduk, vardı aslında söylemece çıkında. Büyüklerini alıp, daim oynap durup el arasında yürü vergiler. Şu an bırakma size geçiyor gelip girin. Gelіңіздер кейінге сөзімін тұрмыс сапарға ұзат жатқан қызымыздың чоңайнесіне берейін, келіңіз. Біздің башымызды біріктіріп отырған үш екі жаш бақтылы болғыла, талайлы болғыла, өміріңер ұзын болсын, ешқашан оруағыла, үлгілі үйбелерден болғыла, құдалардағы ынтымақты жақшы ширин құдағилардан болғыла,
Sizler ынтымақты болсаңар 2 жашта бактылуу болот. Ушекте тургандардын бардыңарга ден соолук, үйүңөрдө жакшылыктар болсун. Куш келипсиңер кудагыйлар. Рахмат урматсаңар дагы. Кудай кошкон кудайлар куш келипсиздер. Ушу бизге себепкер болгон 2 жашка биринчиден узун өмүр, бекемден соолук, 2 дүйнө бактылуулукту каалаймын. Барган жеринен кызыбыз бактапсын, бактылуу болсун, келечеги кең болсун, ушу кошкону менен тең арып, тең карып, Кыргыздын үлгүлүү чыгаан үй бүлөлөрүнөн болсун. Ата-энесине, тууган урукка, эли журтуна кайрымдуу, жакшы үй бүлөлөрдөн болсун. Кудалар кармашкан колуңар силердики да төөлүктүү болсун, ынтымагырайыштуу, жакшы келечеги кең ушу жаштардын чайларын ичип, үзүрлөрүн көрүп, дайыма неберелерди эркелетип жүрө бергиле. Ушеке күбө болуп келген улуу кичүүлөр баарыңыздарга бекемден соолук, узун өмүр, баардыгыбыздын үй бүлөбүздө, үйлөрдө ушундай тойлордо жолугушуп жүрө берели. Эмдиги жыл ушул маалда ушул үйдө, Куданын үйүндө, Кабылдын үйүндө бешик тойлордо күбө болойлу айланайындар. Чоң рахмат, Кудалар капа болбой кеткиле. Gelingizler, keyinki sözlemelerge bugünkü 2 yaştan üylönüp ötkecezinde sıylamalıq bol keli olturgan bir tartama kuda, bir tartama mınaki biz bugün Turmuş Saparga uzattıktan kızımızın taytası Akbar Ayıştağı'ya engeliniz. Men bile deytedem ömür. Mına bugünkü kudalarını aytan birinci 2 yaştan üylönüp ülpöt keçezine gelip katışıp oturganınızdan üçün razıçılık bildirip ketemin. Daim uşul 2 yaş baktıluu olsun, ömürluu olsun, bala çakaluu olsun, Allah talamışlarga den soğuluk versin, hakkı etmesin. Daim tönç jakşı yaşap, bala çakaluu olup, üstörü menen üstörü koyuşup, daim ak dastarkonu jayılgan, orolori tolgon, dam bolgon, dastarkondori tolgon, nam bolgon, korolori tolgon, mal bolgon, үйü tolgon bala olsun dep men daim tilep ketemin. Mına ata-enenin ümiti daim ak bolsa eken balam, jakşı bolsa eken baktapsın deyt. Bargan jerinden baktapsın. Kolуңарды көтөрүгүлө бийик. Ушул 2 жаш кудалар дайым ынтыбак болсун. Тилегиле Кудайыман жакшы тилеңерди, көтөрүгүлө алаканыңарды ачып бийик. Amin. Baktılуу bolsun, ömürleri uzun bolsun. Daim jegeni aknan menen жүзүн bolsun. Bak darakları korolaya versin, tavukları cöcöleye versin, üstürümünü sorun koya versin. Amin Allah'lar yolun açılır bolsun bunlarım. Rahmat, albatta aytılgan jakşı талап tilek акбаталардын баарын жараткан Атала элдин башын бириктирип отурган себепкер 2 жашка насип кылган болсун. Келиңиздер, ата-эне разы, Алла разы деп болот эмеспи? Андыктан азыркы сөздүн кезегин 9 ай толгозун таткан, айчыр айдай кызды баккан, мезгил келип бүгүн элден ак бата алып Turmuş Saparga узат жаткан ушул кызыбыздын ата-энесине дагы мен 2 сөз берейин. Албетте билесиздер, ата-эне разы, Алла разы деп болот. Кел, асыракчы болобуз. Assalamu alaikum, hurmatly az jaqtından kelgan qonoqlar. Xush kelibsizlar. Men sizga ne deytsam, qavura bir uy bilaman, ikinchi uy bilan tarbiyada birga o'tira kelib, qo'ldan kelsincha tarbiyalab o'stirdik. Bu jag'ini ham bunday sistem o'zingiz tarbiyalab o'stirib olasiz. Sistem tarbiyasi deb keldik. Vaqtli bo'lg'ular bor bo'lg'ular. Aydama, oğlum Hasan, baktılуу болдула. Кармашкан колуңар эсбесиңиз үзбөсүн. 2 жакты тең сыйлаган жаштардан болдула. Gelingizler, bayat ötköndeyle ушул айтылган калап тилектердин баарын жараткан Атала мына ушу 2 жашка насип кылган болсун. Келиңиздер, эми бир жакшы музыка жагылып турсун. Ал эми Turmuş Saparga узат жаткан кызыбыз менен Жакшынакай Turmuş Saparga узатуу иретинде коштошуп койсоңуздар болот. Келиңиздер. Taştap ketken kalkına
Otur jaka. Otur pula. Otur neke. Artık canımdan suyum katılgan, büyük asıl canım sensin. Gede muңayып tartkan obayım, tünüm günayım canım sensin. Kılığın tatlı baladan da, suygun göz menen karaganda, bakıtım menen жылытайım, salıp alıp alakanda. Kılığın tatlı baladan da, suygun göz menen karaganda, bakıtım menen жылытайım, salıp alıp alakanda. Sağınıp gelsem, күгүм таң эртең, күткөн жан эркем жаным сенсиң. Мен деп бүйөрүм, сүйүм үрөгүм, соккон жүрөгүм жаным сенсиң. Кылыгың таттуу баладан да, сүйгөн көз менен караганда, бакытым менен жылытайын, салып алып алаканга. Кылыгың таттуу баладан да, сүйгөн көз менен
жарым. Бір саған жолығуға өмірден жүрмін жолдар таба алмай. Сол шақтарда сезімім қалған ет сенден жауап ала алмай. Қарасаң маған гүл болар ет менің бағым жанғандай. Сол сенің гүлген бейнең жүрек тұсымда мәңгі қалғандай жаным. Сол күндерді мүлдем ұмытпадым, өзің ғана жанды жылытқаным, тек өзіңмен атты көлік таңым. Жаным, сезімбе мүлдем тағдырға талатын, жарығым нұрым сенсің шапағатым, мен сені жақсы